Kako je ovo naizmenično toplo i hladno vreme tokom prethodnih meseci uticalo na pčelarsku godinu? Pčelari nisu zadovoljni, neki smatraju nikad gora sezona. Podbacila je bagremova i suncokretova paša, navrcano je malo meda, cena meda raste. O pčelarskoj 2020. godini govori za naš program predsjednik Agrarne komore poljoprivrednih proizvođača Srbije, Nenad Manić. Imamo izuzetno specifičnu godinu za sve poljoprivredne proizvođače, za sve one koji su u, da kažemo, grani poljoprivrede. Pazite, kad pogledamo koliko je bilo vlage, bilo je dovoljno vlage, ali smo imali loš raspored padavina, koji je na proleće, kad smo imali setvu, nije moglo da se pravilno razvije, da se razviju biljke, pa smo onda došli u situaciju da imamo dosta padavina, ali istovremeno i da imamo visoke temperature, tako da su biljke imale određeni šok, tako da nisu mogle pravilno da se razviju. To se isto odrazilo i na pčelare. Isto tako, za divno čudo, pored toliko suncokreta, nije medio suncokret. Ja nisam imao saznanja da je bilo trovanja ove godine kao ranijih godina u toj meri. Znači, i poljoprivrednici i pčelari su nekako našli neku sredinu da budu obavešteni o momentima kad se prska, a stoji i nešto drugo. Ja se plašim da ove sorte suncokreta koje smo počeli da sejemo, to su sorte uglavnom koje su došle sa zapada, da oni imaju sasvim drugačije izgledaju i da one ne mede toliko. Ipak su naše sorte iz Instituta Novi Sad, pokazalo se, imamo primjera, imamo dokazanih primjera, ne reklamiramo znači nikoga, ali te domaće sorte su dosta više medile. Stoji jedna činjenica, a to je da su ovi pčelari koji su na nuli ili sa malom zaradom treba da budu zadovoljni zbog izuzetno specifične godine.